Hi guys, maayong hapon sa inyong tanan. Karon, happy kaayo ko kay naa na jud tay internet connection diri sa atong payag. Pila ka tuig sa akong pag-vlog, naa na jud tay kaugalingon internet. Naa na mipangas diri sa among barangay para mag-install sila sa internet nya. Nagpa-install dayon ko kay maodyod ni ang kinahanglan kaayo nako sa pila ka tuig nga akong pagpangitag paagi para lang maka-upload sa wakas. I'm so very happy. Ang ilahang wire nana diya sa gawas unya sila to pa dito sa kuan ila ni Uncle Buboy dapit kay ilaha panggi arrange ang wire kay naa man lagi mga kahoy dili man jud ingon nga kuan kanang hawan kaayo ang atong area diri sa bukid na may mga kahoy. So di ana ang ilahang wire dani. Happy kaayo ko. Grabe. Sa wakas ay murag dili na jud ko ingon nga stress kaayo ilabi na kung mag-ulan kay kung mag-ulan jud mao jud nay pinaka grabe na kung sakripisyo jud. Nya karon gianas na nila dito ang wire nila. So paingon na sila karon diri. Wa ko mahibaw karon kung ma-install ba ni karon or ugma na ni nila human nya awang-awang na lang jud mo kay happy kaayo jud ko, grabe. So very happy kaayo ko nga naa na jud internet connection. Maura man jud sad ni ang akong gipaabot diri sa bukid sa amo ang barangay nga naanay mo anha nga mga internet connection. Kay dugay ra jud na ko nigi paabot niya. Karon naa na jud guys, grabe. Ang kalipay. Dadto miaging adlaw, naglibog pa ko kay duha na kabuk sila ang ni kuan diri ni pangas diri nagkutay sa mga wire. Unya ang isa murag kuan man alanganin man nya daghan na kaayo nagpataod so kanina lang jud ang akong pili nga kuan magpataod ko sa ilaha nya kagahapon o kaganiha nanawag siya nga kagahapon nanawag siya nga ang iyang tauhan ni sir mo kabit na og wire kay ang wire nga nagikan dito pa man sa eskwelahan kay ang ilahang wire nga nag-agi sa linya sa posti sa kuryente nya dito ra sila nagkuha sa eskwelahan pod nga area kay naapod area nga kunikan pod nila dito sa sentro dapit jud sa among sentro sa among barangay. Maunang karon, I'm so very happy jud ko kaayo kay di anat jud tay internet diri. So at least maka-live na ta diri, makahimo na ta kung unsay atong buhaton. No? Nya basta malipayon kaayo ko nga ingani di ay ang feeling nga wala na ko murag na feel na nako nga dili na ko everyday nga mataog sayo, maghuna-huna ko nga uy kani karon mag-upload na sad ko maglungag tag sayo kay para mag-upload na pud sad ta kay na may time nga akong content magluto nya magmatag sayo nya ingana lagi nga gikan pata sa ubos sa pagkagabi pa dana gikan tag ubos nya kapoy kay pagpanga sa bukid murag stress kaayo ba nya karon murag ma-realize na nako nga pwede na ko magmataog mga kuan kapin, mga alas 6, kapin alas 7, nga na, no? So, mao na ang akong kuan, nga happy kaayo ko karon kay grabe jud kaayo na ana jud tay internet connection. Maka-live na ta, anytime na ta matawagan sa video call, kung kisa tong mag-video call, di ba? So, very happy kaayo ko. Atong paabuton ang ilahang wire kay napasila diha na area. Yaro ni ipasiga ang atong suga sa gawas kay para maliwanag. Siputot na adani. So kuan na jud ta kanang makatipid na jud ta sa atong oras kay ngano. Ingani magud guys. Kay kung mag-upload ko sa ubos, kung kintahay mata ko og buntag, magluto ko, labi na og content ako, magluto. Nya pag magluto human na mo kaon, di na gani ko makabahog sa kuan kang Daniela, kang Putot o kang Piulo kay mo dali man jud ko og upload kay nagapas pud sad baya tag oras para sa pag-upload nya ang pinakakuan jud kanang mag-ulan pag mata na kog sayo unya
ulan, mao jud na akong kakuanan. Nya ang advantage jud na dani nato kay ngano wala ko diri sa balay everyday. Mao nay dakong kuan jud sa ako nga wala ko kanunay diri sa balay. Nya mao lagi na usahay nga si Sherwin dili na nako ka monitor usahay pag uli nako hubog na kay tuwa naglaag. Gawas siguro kung naa na jud internet diri, ma-monitor na jud nato siya nga asa siya paingon, di ba? Mao jud nay advantage kung wala joy internet diri sa payag. Grabe kaayo ang akong kalipay jud karon kay naa na niya. Usa pa dili na ko mag-ingon nga maghunahuna pa ko kada adlaw nga hala nag-uwan na sad. Unsaon na lang ni ilabi na gyud katong time nga kuan walay kuan kana ang wala pa to ang motor. Grabe ang akong sakripisyo para lang sa pag-upload. Nya dadtong wala pay motor, baklay ko gikan labi na og na ako'y dala. Usahay dito ko mag-drop din ila ni mama gikan sa ubos. Dito ko ila ni mama nya kun kintahay na ay bahog. Ako pa day nang utuhon gikan dito ila ni mama paingon diri. Nya ang advantage pud sa dadto na ay motor og walay motor, sa una sa walay motor, gasto kaayo ko expenses kada adlaw. Kay ngano pamasahe 80 ang pangas, ang pagtugbong 40 nya kada adlaw. Diba? So expenses kaayo ta. And then dili lang sa expenses ang kahago. Kay mahago man taon nya. Ang karon pod akong nakuanan nga dili na taingon nga anang kada adlaw na ta mag-load. Kay datong mga niagi sa wala pa jud ang internet ni Lilin, everyday jud ko mag-load unya data ra akong gamiton. Nya karon monthly na ni siya. 1,000 daw ang monthly dani. Nya akong giignan jud si sir nga, sir, ang akong kuan internet connection diri gusto nako kanang pang-upload, dali ra ko maka-upload, dili jud ingon nga kanang lahi man gud ang kanang naamang guy uban nga kuan sa internet nga lahi ang ilahang Mbps kanang regular lang bitaw nila nga connection kaysa kanang mo upload mo download ka inana niya akong gignan si sir siya nga akong bahala ana sa imuha nya mo to nga happy kaayo ko karon kay naana mayong tagmadayon ni karon pagka taod nya na sila diha man ambot og asa na atong i-check dani kay murag asa na sila murag nahilo man sila si Sherwin tuapod sad si Sherwin dito uban-uban sa katong nagtaod nagkutay sa wire nya di ana ilang wire na dani hay daghan na jud kog mahimo diri sa payag daghan na kog mahimo diri sa payag kay ngano datong mga niagi nga wala pa joy internet di ko makafocus diri kung unsay akong buhaton diri sa payag mao nang pasalamat jud kog dako nga naa na jud ni ang internet connection nato diri sa payag asa na ka sila murag dili ni madayon karon kay hapon naman nya ilaha pa ni ikutay diha dana nya daghan baya kahoy diha nga kuan daghan kahoy diha na area munang nadugayan jud sila tungod sad sa mga kahoy kay ang diri magud sa amo more on kahoy jud sad siya nya dapita more on kahoy nya ang poste to ada to pero ang ilahang box to ara dito sa pikas poste dito dapit sa ilahan ni Uncle Buboy na karon oh my god I'm so very happy kaayo ko grabe jud akong kalipay nga naana ni siya. Kung dili man ni makunik karon, ugma, I'm sure ugma makunik na ni siya. Daghan kaayong salamat jud sa inyong tanan nga hangtod karon nagsubaybay pagyapon sa ako. Daghan kaayo sa amo ani Mario, daghan ay Sherwin. Daghan kaayong salamat sa inyong tanan ni siga na ang solar dadto. Mao nang hayag na, di ba? So abang-abang ta kay wala pa sila naradani ang ilang wire. So basta happy ko guys. Og daghan nagpasalamat pud sad ko sa inyong tanan. Sa inyong tanan-tanan
sa Facebook page, mga followers na ako sa Facebook page, kung kinsa tong mga followers na ako sa Facebook page nga naa po dani sa akong YouTube channel, daghan kaayong salamat sa inyong tanan. Wala pa sila guys, atong abang-abangan sila. Asa man ito ni Dani na? Depende lang sa Sa ibutang. sulod. Sa sulod. Ano? Sisi pa rin. Aray pa. Taas ang din yung wire di ay. Sabi pa kawan. Ilak lang na ito ba? Temporary sa nato vlog. Kaya ang baboy dito. Mga batong kuhan wire. Oh, ilak lang sa dana sa kuan. Oh, dali oh. Ate lak. Lagi na ito. Sipa ko sa kabidya loy. Igawas ani nato kay basta paakon. Banto. Ali toy, ali. Ali, agpas. Ali, kani. Ang sari na. Datoy butang oh. Naa na jud ang wire diri sa sulod no. Di ara ala happy kay ko. Oh my god. May untag mahuman ni nila karon. Di ana jud ang wire nya. Diri ra ni namo siya i plaster mga day. Dani namo ibutang